Simple English miso YouTube channel tang le Facebook page tang vine chibai fakule voina po hianin ni tina kan man tang kai nge thei tur sap tawng kan sir ho don ani abik takin voina kan sir tur chu sikula kan man thei tur school now pangtale zir tir tu ten kan man thei tur sap tawng kan sir don ani ole tuna chon lo tan nga lang om tuna video mai muang hianin pakhat na tanga pali na hi voi ni theo ka lo soeng ka rolin lo soi tum roi manem number pakhat na login kan hung video khanin kha school now pang pakhat le anu anin biak na chungchang school an kalman biak na chungchang kan zir to ta ti chuanin ba san chuang ta ti chuan tuna chuan school an thleng to ani chu he tiang hian school no pang chuanin a soita we got to school om che chu sikul kan thleng to ti na ani mai ni ti chuanin number panina let's get off om che chu chukang u ti na ani pathum na oh no I sleep om che chu ui ha katlu ti na ani mai ni ole tuna chuanin voi khat sei rolang phana tanga pali na thleng hi 1 2 3 go we got to school kan thleng to pani na let's get off chukang u pathum na oh no I sleep ui ha katlu pali na is it painful hai hi is it atia spoken a sonin is it tialang mai tur ni is it painful anaem tina ani mai ni is it painful bakrin soiliang is it painful thadro thiam to ke ti chuanin zona school no pang te chu school thleng ta ti chuan a thian de chu muta hetiang hi na thian te ni na soita let's play outside before class om je chu class kan nei ma in pona in fiamang u tina ani po a khatia po na atia zia tur ni heklo ziak sol ni mina hre thim don niat isoni number parukna the bell is ringing om zia chu dar an thing tina ani mai ni isonin number pasarina let's get inside om zia chu class chunga lutang tina ani mai ni number pariana our class is about to start let's hurry up sei rolang our class is about to start let's hurry up om je chu kan class tan ani don man mong u tina ani mai ni hai thiam tro ole vakhatin arolin soing pangana tang parian thleng hi karolin lo sei vela ti chuanin ama ai khanin i thiam zual don ani thiam ol sambi kan hetia kan soidam hian sei rolang pangana tanga parian thleng adototino let's play outside before class kan nei ma point class kan nei main po na in fiamang u parukna the bell is ringing daran thing pasarina let's get inside class chunga lutang u pariana our class is about to start let's hurry up kan class tanani don man mong u tina ani mai ni ti chuanin classroom chunga an luta an zir tir tu chu classroom chunga lo lutin an zir tir tu chuan hetiang hian student ne na soita good morning everyone athita ni mizo chuin tho thamo ti na ni meheng chu tro ichonin number somna ang hianin school no pang ti chuanin an chang le ta good morning teacher om je chu zir tir tu i tho tha em ti na ani ve meheng chu tro ichuanin number som khanna how are you today om je chu in thalom mo voinin thalom mo ti na ani mai ni achang chuanin sap tawng hi angial angana kan le don chuanin hai keima ni kan man thin nen keima ni miso usage nen hianin ain min lo thin ani chuwang chuanin ai etia mizowa kan man thing anga kan le chuanin nengten thalom mo tina mai ni chuan number som pani na we are fine thank you om je chu kan thae kalome emo kan lome tina ani mai ni ole
tuna chuanin pakua na tanga som pahnih na hi voi khat theu ka lo sei lenga ka rolin lo sei tum roi manem. Good morning everyone. Okay, good morning teacher. Som pakana, how are you today? Som pahnih na, we are fine, thank you. Thalo tuk sei thiam le mai kai ai point thiam zon ka ria. Ti chuanin som pathum na tanga som paru na hi voi ni theu ka lo sei nga voi ni ka sei na ka rolin lo sei tum bero. Ti chuanin zirtir tu chuan school no pangte ni na chuan ti hian sei le ta. I'm happy to hear that. I'm happy to hear that. Omje chu hriat anuam hle mai ti na ani zirtir tu khani in thamo a the di chuan school no panga kan thai kalome antita ti chuanin chumi awang chuan chumi a soi zo vele chun zirtir tu chuanin I'm happy to hear that antita ni hriat anuam hle mai ti na ani mai ni ti chuanin som palina it is great to see you again. It is great to see you again. Omje chu mu in nuam hlom hle mai ti na ani mai ni hei po hi zirtir tu in asoi chun zom zel ta ni ti chuanin naw pang pakhat chuanin an classroom kha lum atiwa chuan an zirtir tu hena hetiang hian atilani. Teacher, may I open the window? Teacher, may I open the window? Omje chu zirtir tu tukver ka hong thai ngem ti na ani mai ni zirtir tu chuanin lum lo ti ve to neng chu. Certainly it is hot in the classroom today. Certainly it is hot in the classroom today. Omje chu te reng mai vo in chu classroom alum hle mai ti na ani. Ole som pathum na ta som paruk na hi voi khat theu ka lo sei ngo di chun ka rolin lo sei ve don ya. Som pathum na I'm happy to hear that. Hriat anuam hle mai. It is great to see you again. Mu in nuam hle mai. Som pangana teacher, may I open the window? Zirtir tu tukver ka hong thai ngem. Certainly it is hot in the classroom today. Te reng mai vo in chu classroom alum hle mai ti na ani mai ni. Ti chuanin zirtir tu chuanin school no pangte abiak mek lai chuanin naw pang phat kha lo tlai ta zirtir tu ni na chuanin classroom alu ma chun hetiang hin adil ta. May I come in miss? May I come in miss? Omje chu miss kalo lu thai ngem ti na ani mai ni. Chuan som priana yes please you may go to your place. Yes please you may go to your place. Omje chu o khongain lo lu ro I thut na hmuna kal ro le ti na ani mai ni. Chuanin number som pakona school no pangchon zirtir tu ni na chun hetiang hin a soita. Thank you teacher. Thank you teacher. Zirtir tu kalome ati nui sar sungin a sei ngai ka ringani. It's a number som ni na zirtir tu chun hetiang hin an zo le ta. Who can tell me what day is today? Who can tell me what day is today? Omje chu please raise your hand. Who can tell me what day is today? Please raise your hand. Omje chu vo in hi engni nge tu nge min thil thai asoi thai chuanin khongain ban pharo se ati ni. Who can tell me what day is today? Hemi ni a khan tho than tho le ni lai hemi ni khat ni 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 thum ang chi kha azo lawani tho than tho le ni lai na ron zir top in din chol ni ang chi vel kha azot ani. Ola tu chun som pasari na tanga som ni na hi voi khat teu ka lo sei ngo di chun ka rolin lo sei vel re manem. 1 2 3 go. May I come in miss? Miss kalau lu thai ngem. Yes please you may go to your place. O coin lo lu do I thut na hmuna kal ro le. Som pakona thank you teacher. Zirtir tu kalome. Who can tell me what day is today? Please raise your hand. Voin hi engni nge tu nge min thil thai asoi thai chuan khongain ban pharo se ti na ani mai ni. Ti chuanin tuna video mai muang hianin zirtir tu chuanin naw pang ban phar chu hetiang hianin anena asoita hriati stand up. Hriati stand up. Hriati ding ro ti na ani mai ni. Ti chuanin hriati chuanin atiang hianin kut kuang ko chung chuanin asoi ngalta. Today is Monday. Today is Monday. Voin hi tho tan ati ni. Chun zirtir tu chun nui sar chung chuanin very good sit down. Very good sit down. Thalutuk thuro le ati mai ni. Ti chuanin
zirtir tu chuanin hetiang hianin minga en ran chungin a soita what that is it ming what that is it ming omje chu voin hi engni nge minga tina ati mai ni ole somni pakhana tanga nilin thleng hi voi khat kalau soi lenga ka rolin lo soi tum roi manem shriati stand up okay somni panina today is Monday somni bathumna very good sit down what that is it ming okay thalatto ti chuanin hetiang hianin school no pom pakhat chuan lo chang le ta somni pangana ang hianin today is September 7 today is September 7 vo inchu September ni sari tina ani mai ni ti chuanin number somni parukna speak louder please I can't hear you speak louder please I can't hear you omje chu soiring do le ka hre thailo tin zirtir tu chuan school no panghina chun soita school no pang chuanin it is September 7 atita claim ring the cake ko kin soita ni September ni sari atita I chuanin zirtir tu chuanin nui sar chung chuanin that's right omje chu thalu tuke adike tina ani mai ni ole somni panga na tanga somni pariat na hi voi khat theu kalo soileng om karolin lo soitum veroi manem mong changin ka soidona chuwang chun karolin lo soitum ro today is September 7 vo inchu September ni sari speak louder please I can't hear you soiring de role ka hre thailo somni pasarina it is September 7 September ni sari ni riana that's right thalu tuke tina ani mai ni thiam tro ikhen no na yo mem omlo oh thiam le tuke ti chuanin zirtir tu chuan hetiang hian school no pangnina soile ta did you do your homework omje chu in homework in tm tina ani mai ni ti chuanin somthumna yes we did o kan ti tina ni mai ni chuan zirtir tu chuan great let's check it thalo tuke endikang o tina ani mai ni somthum panhina please open your books to page 20 let's read the text please open your books to page 20 let's read the text khonga in lekha bu phek somni na kha keu ula a lekha kha chiarang u tina ani mai ni ole to chuanin voi khat theu kalo seinon lenga karolin lo seitum ro mong chang kalo seidon ani did you do your homework in homework in tm somthumna yes we did o kanti great let's check it thalu tuke endikang o somthum panina please open your books to page 20 let's read the text khongain in lekha bu phek somni na kha keula a lekha kha chiarang u tina ani mai ni har salautro ithiam nge yang classroom chunga school no pangle zirtir tu in biak dan video chu heta hianin aphar wo natan du tok ri photang achan chu video seidol tuka chuwang chuanin hemi kan zirtak hi lo ennon la ti chuanin a chiar dan emo alam rig dan ithiam lo ni chuanin ithiam lo tekha comment nam lo zo thaini ti chuanin ka YouTube channel hi la subscribe hi lo chun khoi tam no subscribe sakve tur chen ka som chia tha iti zong ani chuanin idu sakte ne na ka YouTube channel a video tem no share sakve tur chen ka som tak se cheni ka lom tu ge top thang minen sakawangin bye bye next video kan hmule donia